Sininausingbu Puran Thama Metina Taram Noxeri Nahan video Tagalamnaga Lo Kulai Doduna Tagapangamdre. Hojik Khara de Dom Kukaidi. Sanam Nomaka Khara Dos Santana Sinari Ipai Pugi Loki Hidak Sing Haibatare. Paudi Amna Nungai Amna Lady. Neneminasi. Asim Munir na USA gi Florida gi Tampa Hairiba Mapam Asida Wangang Bada Nuclear gi Akiba Ma Malem da Domaina Pirakpa. Maruina India da Nikopira Ibase. Masdi Indiana Halagasu Wangang Kre. Pakistan ki Balochistan da lan hauriba BLA Balochistan Liberation Army US na lan hubani haina dumaina lautorpa India China border da China gi railway line dumaina sembalakna singba kayama satharagli amasung US na malim gi leba atai dasu economy tarif thamjilakpa asina madam oiraga USA gi economy dasu Amangba Khara dum uba phange masi maya masi mathang pathang tamda sumnai naminasi Pakistan gi Balochistan hairiba mapam asida ngaihakta BLA ga Pakistan Army gi marakta dumaina khut thanaduna lai haibe khona loina khangna wapam ni mamang da sauna train ga dumaina phajin da na tawna khiba ekhona kya ma takre hapta ahum gi mamang da su BLA na Pakistan lami kulmapana dumaina hat khiba laikre amuksu nahan BLA na landab da Pakistan gi Army mapan si hairi Pakistan gi Balochistan gi Wasuk district hai base khoi gi Balochistan gi mai thang ba sarung ni Pakistan gi Balochistan region amasung Khyber Pakhtunkhwa Northwest region ani asina Pakistan dasu yamna matha sahan ba ma atumaina ohelle makoina pamli bese khari no haibda ningkha tamge aikoina ngamdaba yaroi haiduna hatonari Myanmar da hujik lan songnari ba pro democratic party ase mapan gi khut mateng yauduna kayam kuina makoina lan songna ba ngamdoino asumna Balochistan da thokliba thokdok asisu mapale baki khut yawlam ba yari Balos BLA Balochistan Liberation Army na mamangda masa mathanda dumaina ningkha tamjere Balochistan ningkha tamba phangde haina dumaina lauthoki basu laikhrabani Balochistan ngalingai dagi Free Balochistan Movement Self Determination Movement sathaduna dumaina laki masida group kaya masu yauki BLA su Pakistan gi government se makhoi yaningde Baloch singna hairiba asina Pakistan government na Balochistan ase namdana dumaina loksan kibane asini aikoi somda tawriba asiga samane amasung Balochistan da phangleiba thau mineral sing China ga pulaga loktholaga puraga satki housing ni USA ga pulaga muk lokthok minagadaba gi pau kaya ma khoina sutari danako asina ni USA na handak ikoi koidana BLA lalo bani haina dumaina lokthoraliba se Balochistan dadi kari amata phangogdaba kothoga numpuna giba aduna ni Free Balochistan Movement satharaliba se Maruina Pakistan ki sakholiba province ase Punjab region amasung Sindh region ani asida ayama dumaina semka saglebe university bo era basu ko lambi thongi pibam bo era basu amasung kari hagina analayeng sangi hospital na singba bo era basu Balochistan amasung Khyber Pakhtunkhwa dadi khara yengsin biba se wale atombi gi masa duna loine Indiana ikoi somda tawriba siga samane aduna ni sauruktuna khut thanaragliba khoigi ningkha tamjarage kaina hairagliba si Khyber Pakhtunkhwa amasung Balochistan gi issue sing asina su China da su matha san ba ma ohele asumni irang thoktuna leiragadi China gi CPEC ase mai pakloi doini China gi CPEC route Khyber Pakhtunkhwa nangna armaina semlei asina su China Pakistan da kok saba ma oheli image du yengbiu maru aina project sing Punjab region amasung Sindh region da yamba semka sagatpani amasung China na sinariba Gwadhar port asisu Balochistan dani leiribasi Pakistan ki province sing asigi manungda Balochistan dana mineral deposit ase yam na lay kanaba leibanina China na su USA na su interest leirakani munana bohona rakani hauraglabani munaba haibabu ngarang nahan gi mapan leitriba ase Balochistan gi Wasuk district ni haiba khoina khange mayai thangba saruk asida Pakistan army da khud tharaglagadi Chinese sing dadi kari gi tharagloi ahan bada Free Balochistan Movement ase isam samna tawrami protest oina rally ga satana autonomy demand tawrami astagi yanarakta badagi BLA na khulai paiba dumaina haurakhi aduga Pakistan army sangla kanu haiduna khut thaba dumaina haunare autonomy demand tolaga Balochistan ningkha tamgi haina tanba hore demand onthorpa haiba tare Baloch mioi gi leiba ama semba Baloch mioi sing Pakistan gi Balochistan dana yamna dumaina lei image do mutang yengbiu aduga south eastern Iran da su yamna lei aduga atai mafam da su lei aduga population yamna nemba haiba tare India da su leiri Persian Gulf country sing da su leiri amasung Central Asia da amasung East Africa da su leiri asumna BLA gi demand asinam thana bohona bada Pakistan su lanmi thajan duna Balochistan gi
मियोई फारगा हाटपा खोटपा खरा अदुमाइना थोखिबा लई हाइदि अखोई सोमदा तौखरिबा अदुगा समाने अदुमना गैलेंटरी अवार्ड फंकिबा स्टेट पुलिस सिंह ममिंग पौता किद्रे लेखरक मनुंगदा चंगलगा लोट खरबर खंगद्रे कनखिबनिदा मतम अमददी अदुना बालोस मियोई सिंगना पाकिस्तान की लानमीगी मथक्ता मारान कयामा सिरी असुमना खैबर पख्तूनख्वादसु टीटीपी हाइबदी पाकिस्तानी तालिबान और तहरीकी तालिबान हाइरगसु दुमाइना खंगने मखोइसे अफगानिस्तान की तालिबान मतेंग पांगी हाइरी टीटीपी नतबा अतै ग्रुप सु लै अदुबु टीटीपी न चावी हौजिक पालिबा गवर्नमेंट असे इंथुरगा अफगानिस्तान दा तौरिबा असुंबा अमा गवर्नमेंट अमा दुमाइना पुरकपा पांबनी पाकिस्तान मनुंगदा मखोइगसु पाकिस्तान आर्मी गा खुद थोंगनाबा लेप्ते खैबर पख्तूनख्वागी वजीरिस्तान हाइरिबा सिंगी लम अफगानिस्तान गा ताइनाबा असिदा टीटीपी एम्बा लै हाइरी पाकिस्तान की मनुंगी वानी अफगानिस्तान दसु यामना लै हाइरी टीटीपी से पाकिस्तान इंडिया दा मरान कयामा सिरई टीटीपी अमसुंग बीएलए दा इंडिया ना मतेंग पांगी हाइदुना मदु इंडिया ना रिजेक्ट तौरी असुंबा मयाम असिना पाकिस्तान दसु कोक्सी हनबा अमसुंग चाइना की $46 billion सिपेक कॉरिडोर से अहनबद $46 billion ओइरमबनी हौजिकती $62 billion अदुमाइना ओइख्रे 3000 किलोमीटर सांगबा सिपेक असे मांगलद्रा माइ पागलरोइद्रा हाइदुना चाइना सु पाखली असिदा नतना पाकिस्तान चाइना दगी $3.4 billion लोन लौरी चाइना की मांगबा यारोय अमा नत्रगा अमा तौरगा पाकिस्तान दगी लखनबा दुम होनरकनी अदुना असिमुनी ना हंदक यूएसए दा थंगना सलिबा असिनसु चाइना ना पाकिस्तान दा असौबमा ओइलकपसु यारे अखोइना खंगलेदना मपान थोंगी माइथोंदना नोलगसु यूएसए चाइना तुंगददी थांगनी येमनरिबा से अमसुंग यूएसए गी हंदक पॉलिसी पाकिस्तान पूरा सपोर्ट तौबा मानबा असिना हंदक अमुक साउना इंडिया पाकिस्तान लान सोनरकदौरिब्रा डोनाल्ड ट्रम्प ना अमुक खामदो हनगदौरिब्रा ममांगिदो मयकेया सेंफाटी हाइदुना मसिगी मतंगदा हयेंग नैनमिनसी सिनिनौसिंग डोनाल्ड ट्रम्प की तारीफ ना अमेरिका द इन्फ्लेशन रेट सांग हेंगला ले हाइरी मसिना यूएसए की कंज्यूमर सिंग दा अवाबा मायोंगनबा हौरे हाइरी गोल्डमैन सैक्स मल्टीनेशनल बैंक मसिगी सीओ डेविड एम सोलोमोन हौजिकसे यूएसए की कंज्यूमर सिंग दा अवाबा कया थेंगनबा उइ हाइरी डोनाल्ड ट्रम्प ना मालेम की लेबा कया अमदा तारीफ असे थमजलगलबा मतुंगदा मसी हाइरुबगिदमक्ता डोनाल्ड ट्रम्प ना सीओ डेविड एम सोलोमोन बैंक सेनेदो शरु डीजे अमा ओइबना फै अदोलोमदा फोकस तौ अदुमाइन हाइकिबा लेखरे 2025 जनवरी दगी जून था फाउबदा शेयर ऑफ तारीफ कॉस्ट असे फॉरेन एक्सपोर्टर दना 14% यूएसए कंपनी सिंगदना 64% अदुमाइना हेंगत करे यूएसए कंज्यूमर दा 22% अदुना असुमना सुम सथरगदी हौजिक यूएसए कंज्यूमर दा 22% ओइदिबसे 67% दे हेंगलकनी असिनी मसी हाइरुबगी पुथोंगनुबगी सीओ डेविड एम सोलोमोन गी महुता जेन हाजियस ओइना दमाया सिंटोकपा याय हाइदी अदुना तुंगदे यूएसए दा तारिफ की लान असे असुमना सुम सथदुना लैदगदी कार अमा लैबदा $4,000 पीबदो $15,000 हेंगलकपा यारी खोंग्राउ जिन अमदा $39.98 पीबदो $44 दा दमाना हेंगलकपा यारी असुमना अतै पोसै सिंगदसु अमसुंग यूएसए ना वर्जिन दा 50% तारिफ थमजलुबदगी यूएसए दा कॉफी की ममन हेंगत करे तांखत करे हाइदी यूएसए स्टैगफ्लेशन मायोंगनरे हाइबदी जीडीपी लेपखरे अदुगा इन्फ्लेशन रेट हेंगलकपा असिने यूएसए की जॉब मार्केट ता असौबा अमांगबा मायोंगनरे तारिफ ना मरम ओइरगा पोसै ममन हेंगलकपा असिने मरम ओइरगा कंपनी दा थबक तौनबा मियोय हायरिंग तौरमबा लेपे जॉब क्रिएशन दा मे थादगी जून था फाउबदा 70% ड्रॉप ओइबा थेंगरे हाइदी हाली डेविसन पुथोपगी सांग हंथरे कार सारिबा कंपनी फोर्ड $800 million प्रॉफिट अदुमाइना मांगले यूएसए दा जॉब थबक तगी मियोय केयामा अदुमाइना लौथोंगनारे यूएसए दा डोनाल्ड ट्रम्प ना मरम ओइरगा हेना तुंगदा थबक लौथोकपा से साउना थोलकपा याबगी ओइथोकपा लै हाइदी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.2% ओइरमदगी 5% दा हेंगलकपा यारी यूएसए की कंपनी तंखाय अमा हेना एम्प्लॉई कयामा लौथोंगनारे मसिदा ताई यूएसए की इकोनॉमी रिसेशन रोमदा लाए हाइबसी डोनाल्ड ट्रम्प ना हाइदी तारिफ ना मरम ओइरगा यूएसए ट्रेजरी दा पैसा चाउना लाई हाइदी अदुबो असेंबगिदी लागलिबा पैसा असे डॉलर असे अमेरिका की इंपोर्टर सिंग अमसुंग कंज्यूमर सिंग दगी दमाइना लाकपनी फॉरेन गवर्नमेंट दगी लाकपनते अदुना अचेनमा मतम असिदा पोसै प्राइस वांगबना मरम ओइरगा यूएसए की यूम कयामा अवाबा मायोंगनबा यारी थबक फंगबगी सांग तथरकपा असिना मरम ओइरगा पॉलिटिकल पार्टी सिंग की मरकतसु खना सैनबना दमाइना सिंगबा थोलकपा यारी हाइदी ममांगदा वारेन बफेना डोनाल्ड ट्रम्प दा दमाइना ngang खिब लैखरे
hadaki tarif asigi matang Arnon khangdaba kanam ta leiti body building gi lamda oirgasu film movies gi lamda oirgasu political da oirgasu California gi adwaina mayor oirami haiba khoina loina khangnar wafamni mansu Donald Trump sai khiba adwaina lekre USA gi akhang ahi kaya amanasu Donald Trump na tawriba mong mato ase nongbani masina USA akaiba mo ohilakani haibse adwaina phongdona pa kaya ama adwaina leiri USA largest consumer market ni asumna tarif thamjanduna makha satharalagadi haibidi price wanglaglagadi leiba hantaraglagani adu ergadi China gumba Mexico gumba Vietnam European Union su yamna yonba ngamlaroi India da su tarif mayama thamjalidna 50% sinarosing ko yamna yondrabanina khitang talani masina global supply chain da su kairakpa ma yari asumna tawragadi 1929 dagi 1939 gi matamda lalod itik kaikhiba trade adumaina kaikhiba economic kaikhiba the Great Depression amuk uba phangba yai tholakpa yai asini akhoi Manipur su khangdabagi wani the Great Depression ama mayong nariba state ni masi isini raw singaina kaubiganu USA na Pakistan ga mari nang narakpa Pakistan gi president amasung army chief na akanba wad maina nganglakpa asina kari takli USA na Pakistan da khulai yonsan dawribra India na USA dagi khulai leidi Russia dagi oina lei atop leibak dagi oina lei haiduna aduga India gi power namthana balan amuk tholakadawri bar haibigi matang hayeng nei naminasi isine noksing nei naminaba haibasida khogi tholakpa yabasing yadabasing adubuni masida loina chungani langani haibaleiti pau khoktang parga miyam tahan ba haibadudi yamna langani maramdi pau haibadudi akhogi khubakta dum paiba phone asida loina dum phangi paning ba news media kaya ma khoina paba phangliba adubu nei nadaba yadeba Asyaraga Puran Haba Maitina, Kainanaba Yatanizari, Kangli Pagimana Yapare, Yapaminers.